the stadium junction all because of Okoman and nana a chance are the hini channel say hey I say mba studio ho be hwe ho no na say na odi ba nti ye be say yen kan bone ye promote up man hwe bi kam moku up man me mo kemere shame crime bi or say every manager is a bad manager until he leaves. That's true. Me ask my catch him look aya show him crying now every manager is a bad manager until he leaves the I don't say what you might say so for dey a woman ni ade osofu no onyo okona foforo ba yeah many questions share me former boss Bolare me no Corey and they know the comment he passed and they may be home a twase si me see dem me catch them say me share brand fia bi now see me no na me kakropon ye kasa within 30 no kakropon bro 20 don't worry about me boy me ba ha na ebubu ani ensi anwie me am dem sika I bisa no I never requested for money but dem sika ba 3 times with my driver what am I kind I came here 3 times before the club meeting with my driver. I never took money. I never took fuel with my driver. I came the first time. I never driver. I never man in the buy. Never share me near Kofi. My Kofi share more. Okay. I'm the first time. Chamo man de me ba na me come in. So me never driver. I never me money de ne ba. Second time. Me never driver. I'm say me never kwa. The third time. Me never driver. No. It was me by me as look. You should stay behind. Enti sebio ya bana ya nanama openi una no makura ye ntuno buo na bia no fridudo una no makura ntuno buo da bia meka kwasa je eti hai oni akwantufo mnizo akona UK na aba enyo bia na me kire se kokota me kuro mu kokokro betimi akotena mafam kuku ni me kaka betena na so a we aka se we num de aso ato eboa boss no ataso ye ni mu de anore mpada because why the Brasiaka near Baya would then I want and that you see hey Mammy tried him me catch say sports go massive bar if you china or Bonumana no mutu na koye fa and you men now boy come out there come out there now to be now come out say go na allied for the end da nwomu ne yama ne be kwama o na je ha buemu na bibi kizikizi o na no se matwa won so wotie news bi na matwa won so wona no wo nya sam ketwa news no hu nya wo papa so wato da bia I think Sunday no consider no no mo ye news na me kwa na metie ofie news no ba bia na omo yam na 6:30 abo me say akọ evening ayini I say foreign gospel no can't me from the next time on my news and because I know am na what dey na me consider na me tie ese mo DC and say me kwa what kind me kai production for no news no consider obi akotena all the updates of the week recap I will say see na ovia o the gospel you know at was I think there's something me cry no na oh story near come I must have from my tears and I think say the tia this is here na me so Sunday na yes wrong e bia na add bi be share or bi na bi am twafi ho ana say na je na allied for there no na la omo de to mani na mo ka miti bi acha dwuma de ye miti bi acha dwuma e bo ha no kwasi unse ye nche da mo ayi ase bebre enti no se one steady nwum no ammo a wo be bo one trend sa enti bi ka jom se ye de ne different ye de ne different kwasi ye nkwana ye wo eye obisa donjo be ka acha ye wo titititi nwum a eye brofo nko a pabobo brofo ne nwum opambo brofo enwum ama bisa don ya bo ha amu bia fafun bisa na selection musi den ye enti ye besere wo mu enye da bia na be kose ne amanfo ekoni bi kwasi ubeje dia se ne Okoman bo mo nwum other stations esua bisa don jo be ka jo se ne Okoman radio e bo ne nwum other stations e copy and you justify anopa wi nwum even gospel no people are lenje be strom ye be ye ne mo pe no amomo na mo a ye be dan mu kakra ye be dan mu kakra na de nyina atimi akonkan na kwasi ye na BC for mo frem hu ba ko bi a
Invigilator be messing graphic. Why am I saying no? You see, the boy me say, and that question so say. You na me ko bi man ka bi de na wan kokra nkenye. Ye di kan be ma yewura ose ade yokwasi agufu ye be ma ne trinkwa. Ewo mpeja wonga peja on ya man mu ha. Edna yi sa musi. Debia yewura ke bitina ha. Asem o kan na say nanu asem o kan ne say Healthy is just a chapter. I say near original homa. Eti tibia no. You went through the installation process. Wako through body selection. To say near oracle be security service training. Obeko body selection. Obeko way. Wako through the selection from the family. The installation process baby see and I said nra yera don't hini jankwesi yera don't hini otobo jankwesi menua e de to me share once as the president of the traditional council that we kwapem ha one chapter ya kira wawie eti send yankrofo ka na mo na mbabe ko kwapem asem mo na mbabe yese no sebe okonfo bone a oti kurom ose kurom no kurom ba oti wo empanyimfo a atena kurom ha mfiachi na me ne me papa kasa me papa abofe na obo ose me be fiase abobodi bi a kire na offer na nakwa mfori otwe manso den no nyai oyi otwe manso den wo jawe obobo nipa ne empanyimfo bi a manso nti kuro no etene yete na wo hwese ne a otimi kire se ye wo mpanyin wakuapem ha pa wo dibia ebi kokra o mumma na menim se I have Green Street of Chrome ha I say konwa kra se be otimi fro akunya kesi Reverend Pamabaka say edia matetetete no I don't know me I think it was first October. Your pon commanding the month no almost about 3 hours. Na papa ne migina phone so. Okoman radio. So kwesi be bobodin a kire no wa abo. O si nipa asimesi. Nipa wo krom hakra won aboa education trust ya mansunti wontimi yi won anim. Den na efe se ne ankane abai ye beka ye ho abom na nkene se educational trust etimi fa nipa 10 in a year. Ye benya afeno ni nyina bom education trust bitimi afa nipa 30 a sponsor nipa 30 a year ewe kwapem ha even more than that if say Okoman sabe yensi hene yentu hene ye magazette ensemu ifi ase na Okoman mai na so ya baba betom enra me ne chairman na mwana papa bi frɛ omoso bisa ya asem na ne say ahensem akosi onte say ya akabi ana say management decision ana say na me say asem we de me no pahene nenam nti me nang ma no na onkabi na ne nipa bi nim ne say mpanyin bo Paul say yentena say nhwa de kakra wo sane ansam no kono ne yemposition ye ansana no who say sa asem no be mu ampanyin tena ase boss apo na apɛ ɛna otututu bi no ɛbai iti ye nipa ne bebre adwene sɛ yende ya akɔhane de yenka nanso mekansi so sɛ Okoman yentu hene yensi hene na mmom ne papa mu ye ba okuapema mu ha sɛ yebetie yebeka bi ya Okoman radio ne yenye no yebeka ne yeye no so yebeka ekoyie ma wafa ankoyi ama wafa aya na mi kura mi biza me ho say other radio stations ne adom peace no money ade ne won nyina akasa ansem yi bi o nanso Okoman de obeka bi pe we say hey that tells me say the listenership of Okoman radio is still it's not hanging the listenership of Okoman radio nkrofo tie yen the boy if so obitimi identify say for some time now
maintain and enye ne nko an e betena se adwo owo be wo o na se Okoman for one time Kasa asem yo obi ntie wan ko ba butima bisa o asem we eti ato form na obi arehwe say den no Okoman ba beka because there are other stations elsewhere one so wotimi give you account on nearma ekoso bi aden won attack won aden no one attack won now always and when we say we are positioned in the center of the town maybe asem no ekoso de but it tells me say metena say na you know say no Okoman listenership no ejina ho na senia emfibi twemu ema nananom tew dai ema nyame ye ngadom ema kofrodua accord by ema woko sign say ayo yebesanga kan ye ho abom se akua pema dontin benkum ni faja se kronti yebesanga kan ye ho abom asmoku apema no mi jemi di se mi woji di se enchen nyame be hye ne ho anuonyam maaka de bia meka se okua apema de ofura ne ntama na ntama no ofura no ofura mi wo mi bibi mi di aka se obesiesie ni eno ne yesrɛ mpanyin a wɔyɛ nra kwasi akufu ɔse ade ayo cancer bra na so wapem ɛwɔ ne ho sɛ wɔn so wɔbɛboa na wɔn ahwɛ nra Eastern Regional Minister yanko bidin so yɛhwɛ mfuni na ɛkɔ so ne ade ne ehu sɛ Eastern Regional Minister nso agina abangane na yide yɛbɛsrɛ wɔn sɛ wɔyɛ a wɔnyɛ niye na nkwankɔ yɛ sɛ boachi bidin sɛbe unim sɛ ne ɛwɔ kompanyin anim a unim dia won said onkofa ne baabi mbigina baabi en expose ne ma bi niema ye kokoa mu de sese woka ne kokoa mu no wo meye ne kokoa mu ne sese ba abonten no wo meye na abonten miso kakra mitimi aka wo ho ne wazi uze nra yewura jankwasi tubo Kasa no kan se mebi wo hono ye nyama ono mu empanyinifo no ntimigiri se edu hono mu wono mu ebehwe bibia atumi oh the boy minim se wote ne amekan e chi oh Matias boachi bidin bia ba baabi mribi ntem ama akohunu nso bi wo baabi se what ya se na opene wo hokra se ya de yang adwene be ma wo eye nimgu ase se what ya se nipa bi nso ta yen achi o nipa bi nso di yen achi se what ya se eti wo ye na wa anye ni bi pe wati obi na nso na fe ne kra na me de ma no beto no the fan base are a war the various na question not to catch you say yemu bi ho ya tete yo say yenyi ya ompanyin e na akropon ne akwapem tete ya mete ya medi achi bae no so no no not to say sayira I don't think that for niema sa so enti se wo re ye ne sa na sabio u champani adapa na ovo se nti ya mo abaso I'm sorry about that wo yaw na kwase kufu ne fa ho a me ren support wo ya na bia aside me ren support man pani o ho ne mabie lawyers ni ade na wo hwe wo abrabo a wo bo na kupon ha ene onko hu na wo yaw na kwasi to me me ka bribi komla dumo na wo ye show Joy FM na appear stadium etwa na da pass okay ya say you a fool so okay ya no kwale to otwa na obo o mu na obo sere she Alote Jacobs a bribi oya Rich Sky ye ko oil and gas confirmable US ya time oil is refer say taxpayers money do akoro bi say na how grants they do expertise be na and when also you food to ask me this question Arantina Kebi question no so yeah now we realize here Sky is my colleague or your friend is saying city way back one can say na we are me no person say please answer the question because onim say na dwuma ne so be bisa kosa now so what dwuma ne say obe ya no enti unya no enti obi so can say me na we are me no sometimes you leave it to the listeners to judge yes enti sina meka no o ya ompanyin na afo se wo ya mia unu se opani bia nim se o ya obi no da obenya no o be ya no chairman enra unu akwa me champion kan sembi menim se we follow ina o se bra no ba bi di ade no
opahini bi tu ne fo na asɛm a ɔka kyerɛ no sɛ nipa a wɔyɛ no wɔne ne kɔ wɔne ne ba no ɛbɛtɔ da bi a ɔtena se yi na ɔyɛ n'adwene yi a saa nipa no koraa na support no ɛwɔ n'adedi ho no wɔbɛba na wɔn aba abɛboa wɔn mom koraa bɛba abɛbɛn no konya no abɛsom akyɛn wɔn a wɔn wokɔ yodium wɔn woba no eti mmɛnyɛ me wɔn sɛ ebi betumi asan asi wɔ kwamma mu ha sɛ nipa mpo na honorable set kwame champon sɛnea woke ɔmo pɛ experience pa ɛwɔ nneɛma wei no mu a desu ɛno kasa yi ɛno ɔkasa me yana osi enta yɛ kasa ne yɛhunu painti ne yɛhunu painti o tɛ me kana sɛ na anya me ho wasa ne yɛbɔ huru pɛ na no bi hu sɛ da me kakra a moto fa no kwakwar bu sɛ mutu sia to sia me nya japo me nanante me nya pani no ya nante ne papa ne maame te sɛ nti me nua prekope isi regional minister me da ha wetin me de me akɔ ɛna me da ha ɔde me kɔ onim na MC a ɔwɔ price ne ɔne papa eti sɛ ebi aseɛ no na watwiri akɔgyina opikɛti ɛde papa na amhɔrɔ ahu kwame no ɔyɛ mfa sɛ nyakopɔn ani wa ɔwɔ special grace bi no ɔde nam nea mɛtumi aka no okita special grace bi na baabia na yɛ kora hwɛ nim sɛ aban na de ne bɛto no ɔno de ne tuyɛ but yɛde apiama ntɛm nyinaa hyɛ wo nsa ɔmpɛ so ana ahwɛ so nyinaa bɛhyɛ wase a na ehunu sɛ ɛyɛ donyam sɛ kɛse ɛdema ɔpanyin na ne tirimu bɔ abɔ bew na wode asɛm no connect sɛn efrɛ sɛ ɔbɛwɔta ne down ɔde nso bɛgu so bɔkɔɔ na wɔn wenti he is a fantastic man they should get close to him and he can do a lot yɛnti ɛsɛm ɔkan ni bi apie mantem na yɛ Ghana sɛ ɔbɔ apie mantem a kuro bi a wɔ Ghana so wɔ Ghana ha no ɛso nipa wɔ apie mantem enti bere bi a yɛbɔ mpaeɛ a yɛwɔ aban mu sɛ yɛnya asomdwe wɔ apie mantem mmiri bi atwam efiri 2003 ɛde bɛsi 2014 yɛn nyinaa menkaa nananom yɛ a nsɛm asi wɔ kuapema no na mepɛ sɛ mpanyini yɛde yɛ afotuo nnɛ sɛ nyame ayɛ yɛ mmoa na nea akɔ aba abɛsi nyinaa akyi no yɛrekɔ yɛ anim a nkabɔ mu nkua ne hia aban de ontimi nka ahensɛm aban de ne deɛ ne sɛ ɔde bambɔ bɛba na yɛnya asomdwie wɔ man ne mu enti yɛbɛsrɛ ne sɛ ɛnɛ ayɛ nhyirada ɛsiane sɛ mete hɔ no na meretie mehu sɛ divisions ɛnum ne nyinaa obiara hyɛ bɔ na wanhyɛ bɔ kɛkɛ ɔhyɛ bɔ gyina asɛm so sɛ ɔbɛtae okuapɛhin no akyi ɔbɛsom no saa na megye di sɛ yɛyɛ no a ɛyɛ yie na ɛde nkabom ɛne nkankɔ ɛbɛbrɛ yɛn wɔ pue mantem yɛbɔ okuapɛma mu a ebia yɛte bepɔw so nti yɛnim sɛne yɛte fa ne ɛnyɛ asase bia na ɛbɔ esi wɔ so o wokɔ baabi a wɔnhu wɔbɔ da wobɔ okuapɛma asase so a wohu ɛbɔ saa nneɛma no yɛ ɔdomankoma agyapade a ɔde akyɛ yɛn nti ɛma ahohoɔ ani gye so ɔbɛba abɛsrɛ okuapɛma no ɛna wiase afanan nyinaa adwuma a ɛde dwetire na ɛde mfasoɔ brɛ ɔmanfo ɛyɛ ahohoɔ nsrae wɔka no pɔtɔ kasa mu si tourism sɛ wobɔ mantam yi mu a bea a yɛwɔ tourist centers tourist attraction areas a ɛbɛma Ghana ɛnyɛ okuapɛma nko a dodoɔ ahu na wɔn aba bɛbɔ wɔn ani akɔnhoma na aboa ɛyɛ mmerante ne mmabaa a wɔ kurom wɔn nso wɔn adwuma yɛ no okuapɛm ha dodoɔ wɔ wɔn asase so meka da biara sɛ me wura pa a sɛ mebɛhwɛ n'akyi ma no wɔ
ne mantam yi mu yi me se baabi a mekɔ na asase wɔn sɛɛ no wɔ mantam yi mu ɛyɛ okuapɛn ne asase so monkon moa na mo asase wɔn sɛɛ no enti monkɔ so ɛnhwɛ ma kwan a yɛfa so na yɛgye asase ho yɛbɔ ho ban na ɛyɛ nhyira ɛma yɛn nkyirima ɛne wɔn a ɛbɛgye akyi ama wɔn no so no yɛne nanom wɔbɛbɔ mpaeɛpa ma yɛn yɛhwɛ ne yie a ɛbɛboa yɛn na mmereka de akɔ m'anim no na mɛkɔ so masrɛ sɛ ɛnɛ de yɛn nyinaa yɛaka no yɛ ano aka no ne yɔ na sɛ yɛbɛyɔ na sɛ ɛbɛyɛ yie a na gyina yɛn ankasa so kwan yɛbɛfa so yɛde yɛn ho nkita ho ɔhene yɛde mesrɛ wo afotu ketewa bi na ɔpanyini bi maa me mmerɛ a ɔsoma me sɛ meyɔ soafo no sɛ mo a wodi w'akyi nɛ mmerɛ na wɔretwe manson no bebree taa w'akyi yɛtwe manson no wie a nka bɔ mu aba no ɛbɛwie da bi no wo a no ɔno twe manson no wo koraa na ɔbɛbɛn wo ase wo a na wodi w'akyi no na ɛba no saa ade ehia wɔ yɛn asase yi so sɛ nipa ne sɛ yɛde akoma pa ne yɛde tiri a emu tene yɛde bɛgye obiara waawatu na me wɔ gyidie wɔ me mu se ne yɛte biara ekuapem nkabom wose kwansi nganamon wotu no baako ɛno a na yɛn ahyase yi kwan biara aban so bɛfa so na ɔbɛtae wɔ akyi yɛbɛtae wɔ akyi ne yɛbɛka ekuapem atrankonya ahemfo ho na nkabom no ɛnyɛ sɛ yɛde yɛn ano na aka no kɛkɛ na yɛbɛgyina yɛn nan so atu ho anamon ama nkabom no ayɛ yie no aban ayɛ krado sɛ ɔbɛyɛ saa adwuma no abɔ okuapem ho ɛno nti na mekae okuapem anse mmere bi atwa mu no bɛɛ sɛ mfie du akakra na adu mfie du ɛna yɛkɔ sign Koforidua Accord saa bere no mu no atrankonya no nyinaa obiara te ne ho sɛ wɔate ne ho benkum de ne fi nifa te ne fi adɔnten te ne fi ɛbaa no saa no amoa okuapem ɛno nti adan okuapem akyiwade nti yɛmpɛ sɛ yɛkɔ saa bere no bio nti bea a yɛaba bɛduru yɛn anim yi no Nyankopɔn yɛn adom ne ɛnyɛ ɔhempɔn aberante a na ti kɔti sɛ obi anim yi na mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛboa na okuapem asomdwie atintim no aban ayɛ krado sɛ ɔbɛtaa yɛn akyi nyame nhyira okuapem nyame nhyira ɛyɛ yɛn hempɔn si adeɛ yɔ kwasi akubɔ to so bisa nyame nhyira ahemfo a yɛhyia wɔ ha nyinaa ɛyɛ Okoman Radio. Sɛ odum ase efifiri odum odum ase fifiri odum odum ase efifiri odum odum ase fifiri odum yo okay kɔfo no so yeah ɔyɛ kwa oni wɔn na nkɔ ehini me say bi a school na bi a okay kuapem panso he say he's a smart person. Kwame, I'll not be surprised if you find out the basic form. We didn't be a deputy chief of staff, and I said, "So what's my from my crowd in a home here? Kwame bit me money be that may be me if I don't compare there, but Sakwanya Bass deputy. You see the way he tries to bring unity. I don't know how he been to but in all, me then Yakopo has said, "What better sweat said?" Sir, regional minister Kungana down in it. For any coach kakra. Honorable Francis Safo Mensa. When price MP. and Honorable Asedu Afram. Honorable Deputy Regional Minister Susie Akrama Mensa. Okoman Radio. Honorable Eric Kwachidafo. yeah Koko MP. And Unia Honorable Seth Kwame Champo. Enti Britain Tini no Yakupa share no nyama kumane so. okay Eye regional minister kumane. Yegyina mu bi pa. Enti sending so and sending we have.
And in some okay, Kwame. Ye dear, no case and then near my woman, I was say a year Okwapma Echiwade. You see, you call cry, not in kaboom, you brought together. Let's move. And then Okoman Kasa, Abobia Tumrika. Nenchukwa ko twimrika yes wa bodam. Sebe ebia na we expect say ye beka say afa no aha no so mo sorry. Mamon penny. No. Oh, it doesn't work like that. Nze twuma me ntwe so e makorabo. Me de eja baby a makogina e wonyamesum. We cry for peace. Like you do. Manya kwanyane na ambia tnase. Manya kwanyane oneni nua uncle Edmond. Tnase. Menyini se omo kwapma ho adwemone. Dabi so di ya se nananom adwapade nananom nsafia so nananom adwapade in terms of near Cropon corner. I don't think they like it because ya this year po enti sabi okwapan tetina okropon tetia ogode dis anyway obebe di no go obebe di no go na akwapem kro beti ma kwapran so ogodi ho ene ne die ni enti se ne eken enya wo na enei baby aduru so be hu so mo steady aduru ha e be den na regional minister by mpani no because wa engage on because no ma din kita ho that could be you be sorry no ana me ka pepiase de akire mo was a pepiase first and the pepiase has been judged the cleanest town in the whole of Ghana. And one day Akropon first, and for that matter, Okwabama first will come. Yeah. Definitely. But you know, euphoria never horny idea him for Nano, what you say, your cano, and check in the actually. Yanko be the number for near nature would not make videos near there. Penny be crying, I may expect to say, me who won't honor. Even though it was an emergency traditional council meeting. But the agenda was, I think, splitted out. So, Ubia Behunia. Yes, but Utimi who said, from Brekusu to a prayer. Abonse, Fiti Brekusu, Ekusi Abonse. Everybody, because I him for a daddy for or chami be mampon, chami ba community pass, ministerial program was hey. What who said the entire tesa and said 5 divisions, we Adontenga, Brekusu, Ebajan Kama, ne Konkonru, Ekoni adinina wonyina ehye adonten ase wonyina ehye adonten ase da fei enokra eba me se eba hwere ase kakra no mo na asefo no gazi obia na uyi benkum ba bamampon hebe bia latewo nanso benkum division won headquarters ewo late mampon kontonchi manfe wonyina ehye benkum ase oba adonten mango ase fi adoso no mo sa nkraye wa ase ko nyina wonyina ahye mampon kwanta no mo na asefo wonyina ahye adonten ase ansa na ha enti definitely say ohimpon a owo ho no anasa other division na no etua obia be nechi and now cause representation is high very very high because I am funny hemaphobia the mesanga susubiem say chairman Kasa mi say yera kwesi before man timu nyane de say he is getting the numbers, he's getting the people nemo on kai no who say a first chapter ni let us see if he has to the second chapter of Equiapem because you see Obibeka say any yabre wa mra wuni sabi bidie who the good report so now the kerosene goes now pamachesa abra eshida ne nso no na ma heat we hia dia no aduane no yeah enti wa mra unya ena abai obefo say de bia meka ayemfo wa himfie hai mikro mebisi the year 2019 ko America mikro fo be sia me na enkomodie mu no mchense wo msem kwa me hwe na meka because it's 17-18 years manson
Where's you gonna make? Maybe some na ohene say ohene. Wo ba akonwa so wo ya ka ba ya we university. Near Crow you kui a ye. Me cry me look. I sat him down. Not more videos in Bachelor, no sir. And you might bomb man here. And canena me so near and kuntana na nesana. You see, na kwesi ye start at the midi free. Me be drew me two kwame ne kasa me kwa. Me ne krom for ne be kasa because I'm me kasa pa. And I'll show you pictures of me from me here US or New Jersey. Na me be drew ye. Me de kwada kwa ni se kwa hine. Na mo mpese mutuni any day. Ono so ye kwa hine go anto afo hine. Na na kubo wa be po hine. Na akaka na oyi ohimia ne konti hine. Enti me che me te bibi afre no be normalization committee. Na me champagne say wo ne ayi kokasa, rempene kokasa. Wo ko ade ye hine ho. Wo ko be pani ho. Se be ya menya resource ne ntem. Kwasi teni yo. Na empani so hu se eye asem papa no. Na omunyina keka eben. Enti e kwa keka nya wiem no mkasa kwasi na nafem. Enti enom hia one ti obi grievance. Iti o hene so de. Ne nyina kanfu anabuso epani a obidi sika ne ka ba ye se gifa konwe ma me bia me do be ko London. No de konwa ne mawo. Ne unenya sem na busua ne ade a. Me kwa na se me de enya me busua fra me na me no nya adwen. Kwanya obse pani Kofi su faso de konwa ne mawo no. Fasa kwa na tutwaje no. Sabusiafo na pu brokra fasa kwa na so twaje na ano otwatwaje o fasa kwa ni so ni ayi sika fa dropping we nkwa kura kofa openi we mra yankofa we mra. It took a lot of money but we obi be din komo a maduane ne nsensi nanim hotel bi nyakwa ba nyakwa hotel obo me koye so kwa say because kwa we dey see kita ho na the conference room amame air condition na ne mpani kakra wo no ho na kotase mi wa o me be na o me ne koba ni aka info me ensa na wa yimfie o en fa ka nyina atifie be 18 years enti na me ne we kasa no so mama adwen ene aje odi fa na de fa o me be na o kwa mu hene no me ade me kum hene aka be kum hene akwa mu hene ene jase hene ene o hene nipa nan na ti ahimfie o hima so anyi tifie enti na kwasi na femo ivrema no mo komo na me videos ni photos achiro na to da se afedie ye ne afanu nyina kase ku siada no ye committee a me so bia bia mo fama no club ye nso petrol nyina mtia me haika ko fa continue fra benimra to da na me driver minu ko fa continue bra nana maka fa umra me driver no be sia wa fa kwasi tie ni o ni bon komo nyina ni ko sia na we Canadian kasi ye mon kro bebre ye fanche ye wi ni nyina ye nkabom ye fe bi se odo ayi nkabom dwan to enom twa nkabom dwan no ye party envie na ma ye mpuso kwasi but chairman yen ha asamro wo oba ha nche de but wa ba be career hwe kurum hansam no enye bete ti se na twibin se be moni mu a ti se na twibin eni na wo se ye kwye ni awo fa kwasi na wukutie messi yes adu nyina wie na rampina gogo ukita sa for legs no bi so ni mu mama ka ko fa namba for zima frame na what they say I don't think any because it's asma be you na don't think any so agogo na no mama ka ko fa no na da kwasi omoye badu odo didi na don't think any ba him for the last 18 years rampini ni na pani ya ba kwasi ni obuse pani na nyina obuse pani frame me kasa da base na ye ne nyina wie no asama don't think any smart se me kan kire me ni say
oda meka se na abremponi bia wu a na na me anyoma abremponi yi okwasi ahemfo bia wu me kwasi o o se catch Ansong Baffuor ne committee ni se Thomas afedi mi wu a meko kwasi en na otwimi na don't hini ekam kwasi teni yo crowd me ebrem ni se odamase minim committee no enne de wu obeko am wo me na abremponi kwa wo na bisa se ho ne de akwanwa no me ba na kam ne ba Obaha. Yeah. The son there be point on tini. Mskwame. Was it not for catching so namase? Na mskwame ase me prepare me because ya me anya na hinye kakunwa no na na be butu se wo ompene. Inti kiri ne me ba DJ Max na kwame adonti ya adonti ni. E wo be pon. Ona na e boys e bi akunwa nti. DJ Ziggy emra na o me take over. Ziggy aben kunya no. Sarman tini so station mu a. And this is what we are talking about. I did want to say, yeah, a phobia, you need to pay. And young canopy, you'd be see. Mr. Kofi Korea, any question should be models. What was I, Jerry? Model must move free as here. Oh, Korea, and then about me. Could do or not, if you are not, I had him. Was a woman, I wouldn't go home. We are a channel. And if you cry bano, and the panel say, and the panel be horma, Uchiana, Okwahin, Mukoka, Dane, was all there, say, and the American say, it's any tree and crank and got to be for my fanco di. Send an aquasi, HM say, and Panini be brave, a warrior, Okwap Memono, and Okre, a yampa, Osha, Okwap ma, and Panini be brave, a horma. Ye can boom nice ye pijo kwap maya. Ye bay yo kwap me ye papa. Dan na kwazi me hwe papa bia aboy ne ko ta yom dugu loro kwan. Mr. Champon ofi asese so. I fa kon yeah. Mr. Champon ofi asese so. Ono so u triben bebe now kaje se bi omrefia. Oh. Na me baba bia twintwini ntem ho ase wo de obaya ade kra na so bi de ho ahin kra ba kwese no o da o ka jense se to yi na efre ne ade a omunya ade ani je ebeba na enra MP4 no ebi bai ye papa Victor Newman ne ba o ka go south ye kan ye ntwada so a ye kan ntwada so ye ntwada so hard no ona mo da botwe uhu no ajade o se wakọ nofo me hu no okay honorable na Amaduku a uhu no me hwe manimu a me hu no honorable Anodon Pre uhu no Anodon Pre Samadu Ajiri ba ku bi mu na ba honorable Obiamo a uhu no Obiamo me hu no nyabotre se ekwapem MPs ni nan o mantimi ama na o mo city ana yewra ansana yewra set Kwame Champon be kasa no na yewra Meshak edikan ka akire mu se na omo ye meeting kakra bi enti na omo ntwe MP ho na regional minister de MP4 na nyina meeting na Victor Newman bana okanda no nya MP se MP no bi ona yama na minister e dey double nya botre Victor Newman ban de onye minister na meka se e ba power fast ntondo jano nyina bai se bi osere kwa na ntoma ka na committee minister kwa not that I'm putting them on their spot never be home awa they are leaders they must always come and then nyese bia Meshak dey so near beka na abeka and what we are saying is do be bia I almost so peace process some form munyim ne mmoa on hands be kan say on hands yes enti se mpini bia timi agya no ya sere kwan e de o kan koye agya ho a na wo ase bi o gya to mfikyire ne to se wo ye meeting a masa na be meeting awie na se bi o gya na hye o mpwada so dwere be na o hena akodi MP no enti MP4 9 de enka at least ba ko create me ba e bia tibia bi nti ye nyina nti mamanti o mu nyina yim se me memra me gina mu what say me ka say enti da bi wo ha ne ma no sa ye say o chira ye kowie na bia ye ba ebio ebe setting yes on meba bio on meba
If you are trying to cover, because what I say, if you are trying to cover, you are not saying na ayi Alessandra Kwesi akwa no one person so mocho MC ayi BC no jinam o da timo da important kwazi uja ne oye ya obenya daje sɛ meka sɛ yɛna ebi ana MP nka ni bi ana unse ye ma me doku ase ono double as deputy trade minister nti bi ana trade no align to 19 no hwɛ kyerɛ di dwuma bi de ama no nti ebi ana eno nti na wantumi ama ana yewura so dan kwaku so ebi ana yasoma no north baby another pre nso ebi ana your boy ni yetene say yentimi nya nkyerɛ mu mo bia won ama you can say let's give them the benefit of the doubt. Yeah, when you're BC. Oh, and yet, you see what I'm saying is there are certain notable occasions here. You can't their miss. Presence are needed. You can't miss. I'm not saying say shedane, but I say some buyer. Then you know so buama pre-process ni healing ekoso. Nipa anang. Yeah. Oh, yeah. Motina sa sisu di 2 minutes. Well, yet such a landmark event, you must be there. At least I can one. Emra so yenya nominati. I say we can't fight them. We can't sort of condemn them. But we are saying say yes, Romo, regional minister. So which one deputy aba? Yeah. Never be on my say we want all hands on deck. Na and whatever it is they are doing, omo healing process nintimi eni mu na nye kama na nye ntem. Se ni nyina na ye kan kabo na ahya ase sa no na nke hu omu nyina na nke de ahya ase ekopum se ibewie eche na mu se former yensu ano former MP oba eche nko no se oba na se guan kra ye tukra na yensu ano former MP no se bi na guan kra tu na wo the black and white apro bi mu nice one bi na what the buy sorry so yeah no pay no oye nkabom enkaibọ de no na kwasi se revival no eba so no kwasem grace for revival no asem da so no mani agye pa na ne be ko anwumre na asem a ho de se sesi ade obi ani wonu mu a sebi se wonum yi nka de a ese ye kan wachi pa esa ne se Kojak oral care and a pro code aba na Kojak oral care for and the Kojak charcoal toothpaste portion the poison kama ede aba and what you know wunya Kojak charcoal toothpaste na toothbrush ho enti umi ana se fe na odi abonsuom and now see odi twi na ma osi achi nam no aye den na fe ma onum so ayi hwa kama ene sa wo de wenam na de wenam obi so ho no mu a enche wo wenam kakra bi a na wo so na sia femfem ene kan electric shock no na aka no na wunya Kojak toothpaste no and the brush the chuchu osia sa electric shock no ebi nkan dabi wonum ebe da so wonu ebe hwam je se wo sia chinam ebe din na fi emoa na omubo esimu tokuruma nipa nya akaka ne ade no omoboa omuntumi ntra asinimu je se ombesisi o made nyina atumi akonkan na dwane afo na ho atumi ato eno achi wamode original pro code Kojak original pro code ade aba se uti oya na wonum pro code na speed na wo atumi ato se uti be dwan wala italai ensi de biara da obetumi atokra ma de nyina atumi akọ kan ede amount na pro code ene Kojak product opebia drug stores ahodo nyina obenya bi honomo drug ahodo nyina obenya bi honomo na otumi ato eno achi no ba bi tonton nro nyina no pro code no obenya bi na fi charcoal paste toothpaste no so obenya bi honomo na fi okọ okanshi drug layer di do bebrebe ubenya bi na watumi adibi akọ o aso na odi akodi adwuma ti momode ananya Kojak oral care omuno ni bi na pro code ni bi na ebetumi abo ma onumu atumi yihwa na ade nyina atumi akonkan ede amawo eno achi no adum live band eba se ye mo ban pa dia ene na nkrofo yi
eso ban yimu no so mo body guitar isa no no bi gina organ achi no mi aso na ba ko te drums achi ebo a ya bo atema enne anwum nyina bobo kama de ma aye outdoor engagement party wo so mo mama wa wo mo ya de pa na ban yi enkro bata ne yemiensa ba ko wotema ba ko eye enkran ni nyina ade nyina twa kama ede ama hwe minna meka kire ade nyina be ko ye de ama so nya live band ewa yi ase outdoor wedding ni party no from panyifo 0242 267 538 that's ade nyina twa konkan kama ede ama enu achi no yenko eye Blessing and Greatness Ventures adaroma nkwasem ewo mu ne se omo TNJ made in Ghana quality corner moss plywood tiles talent chemicals ni nyina no obinya bi hono na de nyina twa konkan e de ama nkwasem ewo mu se ye paint acrylic washable paint ni nyina no obinya bi hono POP materials ni nyina no obinya bi hono bathroom accessories ni nyina no ebi ewo aso ye hono mo hwe se wo dem be fe what aso be fa jiso ko Blessing and Greatness Ventures for aso ye na konye adanse wo nema nyina bi na de nyina tumi akonkan e de ama omo abotachi akuapem omben a gas filling station no na de nyina tumi akonkan kama e de ama bibia ni a Fred Blessing and Greatness Ventures for 0244 50 73 10 0244 50 73 10 and I feel 0206 670 009 Blessing and Greatness Ventures for once a broma share na nyambe wa dom na down etimi aye kama ede amount anapay ye kopiemu ewo ye Quick Credits and Investment Microcredit Limited no kwase me wo mu se putupuru opese wo ye adwuma na wo hia bosia na de ye adwuma no okọ eye Quick Credit for aso ye a o mebo bosia ne bi na otumi ede aye adwuma no na wonya eye sika kama na otumi de akọ enkan wa abrabo mu no kwase me se so ye ankran adwuma ase wankasa adwuma na wo ye afi wo ye aban so adwuma na opesika ede atre e wa kwa bem London Accra Dubai London na okopi ewo Quick Credit and Investment Credit Limited for aso ya omema osika ne bi na otu de ya adwuma kama no kwasem ewo mu ne se uhia nsiachi baabi na bosie ye de ama uhia nsiachi baabia na bosie ye de ama ne uhia Ghana card unyanya Ghana card pepe wawi na de nyina atumi akonkan e de ama wo bi mo na frɛ ya Quick Credit for empanyifo ewo 0302 200-390 0302-200-390 and afi 0596-920-833 adi nyina wo mu ne se ofra Quick Credit a ometumi abo na adi nyina atumi akonkan e the amount Quick Credit was lending made simple ade ba ko wo mu ebi one se so pre hotel bi a obeda ama wani age wo ho se waye wedding awie na pe bia honeymoon eno ane eye Regeness Hotel ewo Adukrom akuapem no kwasem omo ya ade papa se opese ye somo se ohene anase ohema eno so be call Regeness Hotel Adukrom akuapem na de nyina tumi akonkan e de ama womo wo enkane okre district assembly no opposite eho na wonom wo adan ye dem no ebi ene executive rooms, train rooms, deluxe rooms, standard rooms, economy rooms na fi eno achi no womo wo eye conference room no and I say oko conference mo ye conference teufo ene abusuafo ya mo ye conference wa bibia no betwe share ho my conference kama and wachi my conference awie mo pese mudidi restaurant kakaka ho no mo aduan bibia no fried rice fufu omo ene ade nyina ho no beko ye de amount onye bibi adi and wachi no swimming pool se opese udware na oho etimi eto kama na de nyina tua konkan e de ama Regeness Zebra no mo nsomo so hene ana fe ye ohema wombuto Adukrom akuapem bi na betua frem panyini 0244 33 73 0244 33 73 ana fe 0503 33 77 88 Regeness Hotel was a home with nature ye wie ne krakra no pe na ye de ko eye JDK Adom Enterprise wombuto manti asman eye mampon
na ubu kofu no tete kwashi Memorial Hospital ni mu ho no a na obehu JDK Adom Enterprise dan no se wo sha ase ko so bedu lent na bebo so nyina no ho ne ma akade no ukọ na so ho no a onsabetumi atobi so durable and affordable prices yes omo ne ma no na ne boss so for papa omo was cement, iron rod, enadoa, iron and galvanized pipe, square pipes, round pipes, angle pipes, and flat bar. Rods are who do nyina so omo di nyina bi ho 5838 quarter rod and a full rod ni nyina no omo bi o ma so ho no mo bisa e mai ra kwa but modern na frɛ JDK Adom Enterprise mpanyini no mo ni wani mu kan enko tete kwashi Memorial Hospital enim ho a na je se kodidwa nfa kwesi wodan wi dan no yesi bi sofi yimi sesika 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and 0244 857 874 JDK Adom Enterprise atanzifo nyina hene ba ko a onna bre yen se yehwe ne so no mo aye ne sisi adan Okoman Radio 97.1 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio 97.1. No me yesi machara yesi macharo mewe viti tanya fawudi yesi mi atu me yendu bebia mewo biare yota na wana kumem mugo pado yamba pese menkumi yanka hu etim na kami na yamfanka hu Okoman Radio yanju no vi entem ha kura na me yesi machara yesi macharo obiara mbrana o ma yamfa obiara mbrana o ma yamfa Okoman Radio me bwa yan yamfa na nenya me bwa yan yamfa do yamfa bia ku yanyo meni na be ya me na no be yo many ya me na wuzinti yamfa do yamfa bia ku ya no do ne jumazini ye na be yo nane nyame wanyam yamfa do mewo gana me wanyam so Radio. some American wami amfa kroyant na manimo momentum bono nya grabare no me yesi machara yesi macharo mewe viti tanya fawudi yesi mi atu me yendu bebia mewo biare yota na wana kumem mugo pado yamba pese menkumi yanka hu etim na kami na yamfanka hu yamba yentum yamba petro kakrangum no shokra na me yesi machara Okoman Radio yesi macharo obiara mbrana wo ma yamfa obiara mbrana wo ma yamfa nane nyame bwa yan yamfa nane
we ant no many momentum bononya grabare, no may ye see machara. Okoman Radio. Mewo, Viti Tanya Famudi, yes, me at to me and do, baby. Mewo, Gary, Yotana wanna come, Mogopado. Yamba Pessamin Kumiyanka, it's not coming in, I am Fanka. Yamba Gentum, Yamba. All right, just about 17 minutes to hit some of the hour, then we'll be rising up on this show. The boy. Chief. Aye, on the side, I'm penny. Could be intelligent, I don't know. My penny, I said, a crop for a how no. A crop for a how no. It's Remo. More how my penny can't hold some in an Munyai. What's your voice? Yeah, my voice na no kwasem. Me, oh, mama, say if you can, Mamma, how na dream. Now, you can crack only tia. Building the Ghana we want. We can realize this if we all work at it. And I want to hear Nama and Kekans and Papa and family who was at the Meldu. Baku, when you know, and him about the Guatse, every assay, ne, or Tina, not sexy. But I was so yummy, and Shamunia. Baku, building the Ghana we want. We can realize this if we all work at it. And I want to hear Nama and Kekans and Papa and family who was at the Meldu. Baku, when you know, and him about the Guatse, every assay, ne, or Tina, not sexy. But I was so yummy, and Shamunia. Baku, D-boy, General. O man, come and penny with somebody. And some men in front of Winano, or some Marco, when you be guassing Marco, and ne, or China, and da. General, my papa so for be now say your mom Bible quotation. Opa, fiasefi a honomono. If for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. It's with me a fiasefi, but have everlasting life. Now they anybody know my person or yeah. On person be customer, na no be fum. And I say, moi, Mukan wants a pano. Muda Munkoswa, Mamma can want some Munkoswa, now when you be guassi. I said, Mamma, I can say, Cashin, you knew the beer. Oh, but that's what can go for a house. Nana, a road minister at the chain. Send your road minister pigeon and issue. I pay. The Dana quite to say, Bakuya by Bakuya Kobaya, Okaka, a Sonia way, na Ira, a fancy and Adrusa. And I don't ever say, Bobo Canon Sempa, our Saint Momina, Canon Sempa, Saint Momina, Marco, when you be guas, Marco, oh, Dada, pressure on the dorsal, pressure on the dorsal. The Pepim Doa, Money, how, with him, Dada, wouldn't Nakadians and I'll be money, how, don't let it get to you. Now, if when you share dollar ni petrol, 70 at the coming, is it petrol 7 say, 94% now. 94%. And now this is a 13% also. I no pay me who. Now no cost 70 say, yeah, you best them paying for. No meet me who be. I'm say DPH for crying say almost so EPC, almost so EPJ, almost FS near the name. Hey, come say I'm so be a baby bia. The friend is petrol petrol in bus and I say almost price never be cost say and the justification or has says around town no about 350 pesos na do come because 550 pesos cause cause you go do come almost 450 pesos na sisi an akoba na sa de na be hu na say eno sa no ba no so a na ene na kokowura na ode signboard no bo ho no eso stand signboard no because can is a paper e can di nyina na di nyina e be kosoro there's a fuel there o don sa kape adi nyina petrol 94%, yeah, 94%. Diesel 136%. 136, yeah. MC driver for so form ho adwene na o ma hwe ne ombe kwame Natoshi administrator for Natoshi and so mami in the modern obo say Natoshi Ado, I think that's the name.
mami obono mode pa na say osisi adan e de ama eye judges nya de ade enti eno so honsem e wo ha ye ka enti ne nyina eye ne so what in na to Onatochi Martin din yeah oye kana wa deputy minister for foreign affairs Spain oye lawyer ni ene obono mode pa ewo asua nanado e de ahye ne nsa no common fund assembly nyina common fund no efa ne se one hweso enti ono tua MMDCs ne ka Maybe common fund no on administrator. We. Oh, and the mami aya once a dan ahodo wasisi ne ade and the mampanyi hwe so ebo na ba so ene mpanyi ne ebo na okay. I say Akufo-Addo hails Natoshi for unprecedented court project. Oh nice why ade. It's nice where you cry ba kun ya dan esi wo Kumasi ekobu anu. I said, "Nsano you want to be no." I don't know. And then you know, na chance wa. Obona basu den. And the man Musa Baku or Krimuha, court no. Baku or Krimuha ya. Mamponi aden so. Okay. Obona homo den pa. And aban eden abasu bo mano. Yes, sorry so. Na ohe nsem ni bibiri ya. Wa ha full increment. MC ho asem atudwa dada. And they this I say decisive action on encroachment. Greater Accra Regional Minister Honorable Henry Kote, Papa no dinano di Samatujwa, or say hundreds of buildings to go down at Sakomono Ramsar site today. In Tinea, anybody actually set Ramsar site one baby and so to and Kekotai. Na to was a couple money, I don't know. Almost see down and 19 do now the catapult a dreaming to a go. And Tia ni ebedi actually, Nina and Sama, Kwame Tuja, ebedi actually, but Nina Mono, Yedbesi na Damabiano. Ya to aso. Here the day no. Aya me Kwame Tampiba nanka mama around down be. Here the day no. A race for NDC chairmanship gets acrimonious no. Say honorable for example for incumbent no. Actually 17 years near Papa Mosquito. I said kita NDC ayim ofan to na onya so tata on kan na utimi ye. Na wo sheba takari na tan shema na no che say we kukudrofo. Enti MC ne maybe or say some say ne ebo no ana say ne eto oh catapult or say anomatai or say we ne maybe a ekos wo ni basabasa ye ne mpotwa ne onye for example so no elder Pentecost on pesa ne ma no enti I say do ketia kan ye waye ne obetimi aye na me kukudrofo ye hia we ndie e batakari bi a wotam hye ene tai bi e de bodo ma hye ba no nche say we kukudrofo batakari e wansam insida o enti da ma bia ye bebo akomo say crisis in NDC this page do we aba or say wearing batakari with catapult is not courage enti say kukudro kra ampofo replies as you ketia tikane obetimi aye de ja say ukaka san say mo enti Anglo Gold so Ashanti na no mo man no bia bu agum ama nipa dudie yesem no kasai o mato na no mo nsiedo eno so hunsem ayompo eno the sm say a regulated mine legal but unfortunately yeti say oboase mine ebu ne ti bia che nti ochiri krom na ene odi abase nipa du na de sie du ene o mato na no mo nsiedo ewo sa adwumadie ho aka na form akomako aduenu mienu sorry aduasa mienu 32 aduasa mienu na work up no ejinejina mu pa enti enche ye de ho niema bia ya butafo na so mo two stores won kran nyina mu oh mate me nyina mu na dollar no ahwiri amane omo brem papa teno zo ehun sem enyina atwa agu ha ensam de bibiri ene so yanyantie ese okwapeman jumadi be because be kan wasem kakra wa genius boss okaya genius Ghana Education Service boss and I say okada why former boss and another say uncle tech na jumadi bu nko dinti o cheso ofre juma to papa na guess mo no kan say aban behwe na what reviews free searches no na eso bia wofutua ne niema aban be kan say menka bibia san kire o to ko kan asema o san ye U10 be kan so there bi wan kan sa so kan ya na say free searches ne ya say be be ko mfinsi o kwame professor ayi opoku amankwa on kan no me kai no to no
ene aban say on fan adwuma to was the Director General at the Ghana Education Service. Also fan adwuma to has been fired, unfortunately, for him. And I don't know who asem die. Na me can say August mo no okaya can so free teachers na saban on the table so krom hwem enche no mahunu bands there be me fast asem no small. In terms say ni nya nanemu aban so continue fi no fan aduane on fan adwuma to. Na so appointment is what take em da ma bia no then the better kwame ye de besi a no kwapeman yensa akan kra say wono mo yedwuma die bi wo okwapeman no I say special documentary mo premiere niam bi o makasi ani video ni ade on be premiere just on be ka honsem and on be down toma so be 65 years enti ho propose ani bi no Okoman school. Okay. The official ABSN 65 years. Yes, and then 19th October, Reginald Amono Building, Department of Modern Languages, University of Ghana. Okay. Numere no nine about Pemono, and now we have special documentary premiere. And no ne and yama ombe hojuma. Just say fa you know anoma sebi omo any who a touch mano. Okay, visually impaired intine. Nia sa jumadie no ebekoso ewo Reginald Amonu building wo Department of Modern Languages, University of Ghana, in Tinkrofo and sharing so na oma ato safremo no na nkobwa edwame yes sir edo be si ha na madawase yo me da wase na asiase fo ne ton kraba say kwan na ekwa so na say asankaka bi akowura and I can say na honorable Pabi. I know you pray the kwan no. So many meanwhile no close to a prayer. Pray the de anwea asi kwan as ye wontime nko ukodu ho no kwa say wasan wachi. Okay, that's fine. Ofa wiram kwa enye yi. Na we asese so de ne fa du krom no eko no. Say what was important wo asanka ka bi akoka amu ho no mo. Amosi kwan no. Abon asese so Zabonsi we chiri ba wutu mfa so akọ hono mu nti usane adu krombepo no a ko wata wese hono mu no se ka bi akọ munu ada hono mu nti be se na mpanyfo etimi ahwe na nso so tamu ho nso hono nso no to a etimi kota hono mu na yewe ya nti no mpanyfo ahwe na mu nti wata fire service and police for hwe na omomwa na toyin kasa hodo edwa me do besia na mo interview ba ko bi October pink October month chere breast cancer awareness enti ensaka ahobi no medi breast cancer no nkomo ene dwumadi ahodo mo ye presentation ni ade bi wo mu a MC bi di nkomo nti erebesi yo me da se be me da se Yeah baby, I like the way you shake body. I get money, and then you bring my encode. Yeah, I swear I lie. Say, Woody, make sure you don't go sorry. Forget your worry. I dey come to spend so lash your money. Why? Yeah, bro, that I am jam, bro. Oh, yeah, bro. Oh, yeah, bro, that I am, yeah, bro. Hey, yeah, bro, that I am jam, bro. Yeah, yeah, bro, yeah, bro. And then you Friday, oh, you will confirm me back, oh, you. My GB pay, me compare baby, I can shack, oh, Minty will case, Obi and Paka assembly. Me do Kokobi, me Baba Swako Fiakochi. Hey, yeah, bro, yeah, bro. Many, Rajo Many, Wabina Gigi Weni, Abuba Gigi Weni, Emre Papa Bini, Enti Shiji Weni, Jishi Weni, Kindi Buchi Weni, Okoman Radio, Gigi Weni, Yabro Dada and Cambro.
Okoman Radio. Me chance but me win and power see cut off. And then your Monday, you did me chia, you meet your meter. Me chance Friday, hashtag Dangote for Twitter. Okoman Radio. Yeah, bro, yeah, bro. Rocket, we are blazing. Me chance but me win and power see cut off. And then your Monday, you did me chia, you meet your meter. Me chance Friday, hashtag Dangote for Twitter. 97.1 FM is Rocket, we are blazing. Me tu kokobi, me babe swa Kofi Ansong. Hey, yeah bro, yeah bro. Many, Babina Gigi Weni, Abuba Gigi Weni, Emre Papa Bini, Ainti Shiji Weni, Jishi Weni, Kindi Buchi Weni, Okoman Radio. Gigi Weni, yeah, bro, dada, and Cambro. Me chance but me win and power see cut off. And then your Monday, you did me chia, you meet your meter. Me chance Friday, hashtag Dangote for Twitter. Okoman Radio. Yeah, bro, yeah, bro. So Wutha, you call this one here, but that I enjoy bronya. It's exactly 10 a.m. on your station, 97.1 FM. And I pay near car say Pink October, ye ka October Bosumi Biano, ye yes you free first kosi and the end of the month no breast care awareness. I can't Kokrametundu Fumu a wholesome. And I pay a Kwapin Community Health Center ama Baba Fabia Bafia or Rebecca and Sam Edia Fat Breast breast care kwan be fa so ahwe nufo ni ye san se berma bia obi bia kwada bia asa benyi no obenum nufo enu nuru ahodo ewo mu beboa ama wadwen no atimi aye adwuma na onipadua kwa ahodo no so atimi aye adwuma kabakaba no nyina ewo nufo no sanu enu nyina ewo. Enti I don't know nufo ho asema ye babeka Emilia Sari healthcare assistant and Eunice Asari also nurse and the one beka yensa ewa ha mami yema wachi udi ni yede Eunice Asari Eunice Asari one nurse no empo mi today ya me adom boko yo yenu aba Emilia onse yema wakwa ba ye jada yo Pink October ma hu se nufo bu atari no ni ade atetia then abeka fa ho akire I want say nufo de ehu hia ye mpa nti no every October bia na ya na ye pese ye yisi ho ye dikanu for ho asem because aya na majority na no ye maame mo ene ye young ones na ma twini no so asare de we kani okay we kani katwi aya na your friend is and breast cancer no e de ye maame mo ko bebre ene ye nua maamo no nti no ye yi October si o every October bia ye beka no for ho asem senia
ya beka nufu ho asem se na ye maame mu ne enua ma no mo be hu se na kokram na eto ma nufu mu na de ye ko kasa mini abakasa nti ye October si ho se ye de create awareness no se na ye maame mu ne enua ma mo no from puberty age no omo be hu se kokram eto nufu mu no ye deadly enti no se wo hu changes ana ne ma bi onufu mu sa na ye work facility bi na ya hwa mo eno hu asem na ye pese ye beka kakra sana obehunu se bia oya akwasane bia tisamu first of all the mechanic said breast cancer na ya na ekokroma etonufuo enti no aya na baby e tai wono so ye baby a produce milk no say owo abofra eyi na produce milk na hopa na ya na cancer na etimi koto enti na eba na sa na breast cancer so early stage na ya unhu pains pains enti na ma ne de show mo hu bebre na agi say call like a chikakra na and so be fele say bia pains bi wonu nufu mu na say bibisa enti no ne be mo hu say like when your breast cancer na say on say wo your ba unufu no ba so chen ba ko unufu no ba so chen ba ko but say cancer ne beto mu sa na obon say like enye normal ba ko nitimi ekese pa chen ba ko na a friend say nufu no so no nipple no ba ko timi twi ko shem na fence no timi hu discharge from unufu nim enye normal wa onwo ye enso de bia hu say discharges from unufu nim na e ba o say o ma ne nye wade ehia o pa na won fa nko health facility bia na o mu hwehwe mu ma o na fence no ba say unufu ne kala no so timi sesa etimi sesa ye red won say like I say ye kind of say na ya orange tie na kutuo dot na yesisi hu unufu na no timi yesa sa pa o se ohun se ade we ye o me body mu de enye normal wan kasa wo your ba uni mo body uni se na body tie enti won se changes bia ba onufu pe o se fast na o rush na fe wo facility bia e betimi ahwehwe mama o na ye check him out aside that ne krampo no o ye hwehwe mu kra na se ye hu a ye o scan bia ye twa friend mammogram eno se nufu no ye kete lamp na edam nufu no mu te se atati akrampo a machine ne betimi detect emwo hu se like e cancer e na aba beto mu no aya na normally ube hu lamp bi o nufu mu do but aya na nye ni nyina na ye cancer age say wo de ko obi a wo hu nimde doctor bi o hu nimde ohwema wa ono be sure say ye breast cancer na wanya no enti wo ba wo ko hospital na say nurses for hwehwe mu ma na say hu bibia ye be cancel na ye de wa fasa na mani nyina mu Yamra enu ama Emilia cancer se ma ye kan no emia kwa na ye o ma na mema so enya bi me pa cho mema so tumi nya bi nansa na obehu se merima enya no mostly mia na etenya mia de ye na tai wo ye ho passing merima na de na de ba me ba cho ne de ba ne de ye nhye de hu ade potin a de ba na mmom wo ho na o te se nufu no mu ye wo yawo wan wo ho a wo se nufu no mu ye wo yawo nufu no ye enye se na de bia enti se na de bia no etifana na we ho na ese ohun say so call nearby hospital na ye hwema enti ye hwe ni say obi anya bi na otimi tu America bantema akwanya wo so betimi ade ne ho me ba cho you yo akwanya wo ho pa enti no hu say enti se na de bia nufu no enti se na de bia ete no na ese wo call hospital ebe en wo na ye hwema now the cancer ne die breast cancer ne die meka ne say early stage no unhu na ntem na say wo hospital a yebetimi aso anu ama but anya sana say wo ma ne check akra e affect right e be ka left na o left e ba be ka right na wo say ye ntwa breast ne mfi honom bebre na so e ba na say aka so betwa ma omo say dey bi obekọ fie na wakwa kowu ai no so enya de papa enti wo de no matter hot say na situation nti bia wonye hu say pains kakra ba o breast ma eno a de bia wote enkofe moda ba wote say e real kakra just ko hospital bia na ye nhwema o and we say ye hwa entem na yebetimi aso ano ama na bibia nyamia ya do na bibia aye fine enti oni pa obenya anka bre ne bre be na esoko e bia routine check up for every more schedule bibisa like 3 months bia every 3 months and as 6 months and as at least utimi 3 months in a year ni mu krampo na okay for the screening no very very okay because
Se one yen sana se what's now the whole year ni mo one check you no from one year here. And I say na medical can say breast cancer na enye ya kra nti no ba foforo na eno na ya na ema bebre na etimi hwere ye nkwa wo mu no because unti pains it obeti pains na a start ya cancer no develop sana unti menye bibia amfa ho biem na be ya ne say betwa onufo na free honom eno na ye the option a ye be ya ama nufo no so we ntwa then affect we o say ye clear ni nyina free honom ansa oho beto aha sa na tie yadamasi anapai na yemisa se October yi no edien ne botai simani so mo kwafie mu suku mu enwuma mu ana moto san from some bra mo bia ye ho October yi as October pink man October yi de se na makasi ye si ho for the breast cancer no oba yedwube mu ho no Makwapem North Community Health Center ho no ma doctors for ho no ma omo like omo wonim die e wo ho oba beto Dr. Samuel Awuku wo honom nurses for bebre wo honom ma ya training for that way no until I think said this October to like from Wednesdays and Mondays and Wednesdays oba honom ma e be screening am free ye hu bibi o mo so aye no be kasa ene Juwada Mondays and Wednesdays from 9 to 2 p.m. we ye October busumi mu okay number bi ho be pese bi ofremo no de direction as o jinche mu bia no ma bi ho Osaka number 055 92 91 791 055 92 979 eno ye Dr. Awuku number o friend na on sabeka no and another one so 0577 548732 0577 548732 Anapai ye beda mase ene mo bre no madaje yenso ye das ente medidi Kofi Ansong Baffuor asina koma pa kwesi aje courageman ene aboafo ebo anopai ye sorry so na Kwame Perry the finest the juma die no abeto aso yakopon bo achina e besen hia mama monitia ejime odehye Good and 7.1 FM is rocking. We are blazing. Sugar cane sweet, but your love is sweeter. So below juice mixed with a little ginger. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna leave